nitwa Bugabo Amir, aba muri 5e dan Ceinture Noire, abakorera i Rubavu. Twaje muri semina ku Musanze kugira ngo duhugure abakarateka b'i Musanze. Icyo dushaka ku bakarateka b'i Musanze, turashaka ko nabo bavamo abakarateka basohokera igihugu. Ndumva muri makeya ikipe, urabona ko twa selection ikipe ya komite cyo bita ikipe yo kurwana. Iyo kipe rero twasanze ifite ubushobozi, none turasaba ko twayegera cyane kugira ngo ibone imyitozo ihagije. Rero muri makeya rero nicyo cyari cyatuzana twahuriza hamwe.